places serve coffee, but here we serve experiences. From the first sip to the last drop, every cup is crafted with care. A moment of peace in your busy day. A place where friends meet and ideas spark. Because great conversations start with great coffee. From ethically sourced beans to handcrafted brews, we bring you the finest flavors, one cup at a time. Come and taste the difference, because here, coffee is more than just a drink. It's an experience. Coffee 12, it's more than just a cup. Coffee 12 Manipur, Hairangoi Thong Maibam Leikai. Mayam Kurumjeri, Impact TV na paring na Thokchom Kangmin Shi Manipur Thor Masibu, Mijing Tabiriba, Mayam Punumapo Hanumakada, Taram Nokchiri, Nasisu Miam Gidamakta, Yamna, a Kanaba topic Amagalona, Yamna, a Kanaba, Mio Yamakak, Equina Pudun Lakchiri. Chahi Kudingi, Marchki, Tarik Amas, Ekogi International Barrister, De Haidna Malim Sinbatuna, the Mina. Mangtok ba aduguma thorom makakni masigi iroina na haiba tare ngasi miyam gidamakta koina pudun luxury ba selamda masigi yamna celebrated or ba barista amakakni koina miyam gidamakta pudun luxury ba se ngasi guest ase miyamda thindab laitna saktak chege. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Monis Thokchom. Welcome to the show. Tarachai Impact TV so harmamukta kai khong no chai. Monis yamsu nungai go habadi akoina ngasi abdi barista gi matang da haitare. So today ngasi gi khangmin shi Manipur gi episode se koina the world of barista haitare is explore to bogi siguma tanja ma khak pibi bagi damakta so yam thagacheri ko Monis ado ahan bada akoi miyam sing se habdi aware oina da basu miyam yawe habdi coffee as a whole se kaino di khangmata so the art of barista masung barista have se kanano have se khangada miyam khak yawe ba koi conversation to start to boina barista have se karino kanano mo khaki Thausi Karino have them thanks and have you. Hazel Barista say some mayam no in a Kanga Baragadi, some coffee, a Masamaga coffee, and a surf to me doing a Kanga. And technically, when some young already expression it in Amagi, Kang Hiraba, Magi no less to season Naraga, same coffee do. Aduga Magi, Kamina maintain Togani, Kamina, season of the Kanotogani coffee Makal. Anambana haibase haidi coffee ki knowledge later ga di barista sung yar du ne barista ba di coffee ki knowledge tu ne ba maru ina han ba changi se coffee ki knowledge to season ga coffee makal su na semba haiba adu do barista ne adu isam sam na harba da coffee sina art ne ba ko adu ga coffee semi mi tu na coffee ki artist sa ga adu ma dum tetak na ja right art and artist the combination of both art and artist ne hai tare ko amasung sigi entire egg sina the art of making coffee had na do ina haina ga do yam sunu ngai je Monis makata na inong khangjani se personal life to amuk lakchage haitare. So you have taken the road very less taken by everybody haitare. Manipur di barista have say sige art simag po khang badilad na haitare barista have say karino since I'm na aware oidruba gistes lay bashumale if I'm not mistaken. Ado Monisku in di mayam na chatna double lambi si haitare ko barista se oirage kaina have say karine influence tawrakanda kadai dagi kari wakalon na haitare ko inspire tawrakanda sige lam se changbi kibuno a bit of story do tang haibit. Asia coffee se dum pi ngai dagi pam na horok pa mi di natte ba osu orakte ba ko ina coffee gi ahan ba journey ha ga coffee pam ba gi khongdar ko se gi college life te oi dune haidi college life se da ai engineering adum tamjare engineering ki manung se da dum haidi work stress lerak pa assignment nang na ba kaino torok pa adugumba mayam du da kitang da osu pressure haga stress to handana ba coffee je dum toina thagle ba ahan ba da instant da dum thak pa hore instant macha macha thorok pa de coffee je pam Pamuk Padagidi, as a coffee, Dum Tizale, Kamina, coffee, Karamba, Mo, Adum, Adum Tijan Zayako, Adum Hadi, Wakals, the stress level, and coffee Magtaka, coffee, video, Yang, Tumba, coffee, Adum Kanotoba, Adumina, Lap, Padagi, Pamba, Padagi, Tizala, Pane, Adumina, Lap, Hadi, Agi, Janese. College life the gidum kind of the mind changa po in haita yamna sunung ai ta za matam da ko habadi sigi passions in a profession ama olak pagi habata sigi transitions so yamna celebrated oiba the gumba moment amakak ne haita ado just like any other art form baristas is so YouTube yang gari tamba yaba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯦꯗꯔ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯥꯏꯐꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯅꯛꯄ ꯕꯥꯔꯤꯁꯇꯥꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯐꯦ ꯗꯤꯂꯥꯏꯠ ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯕꯧꯄꯨ ꯕꯣꯔꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯐꯦ ꯗꯤꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯑꯁ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯧ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ conventional thoughts ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ इक्विपमेंट ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯐꯦꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ इक्विपमेंटꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯃꯦꯅꯨꯒꯨꯝꯇ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤ ꯑꯝꯇ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅꯀꯣ ꯃꯣꯟꯗꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯐꯦ ꯗꯤꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯐꯤꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ episode ne haiba tare ko abdi ai samaksu monishu aisu haiba tare ko koi se ex student ne hai tare sige we are all certified barista hai tare ko to tell you a bit about koi gi Angel Institute of Coffee gi matang kitang akoi na panjaram ba tar ga di koi na every month ki koi na first week of the month da koi na barista course su koi na tawzai aduna tana koi na solo barista training tawzage haiba tar ga su magi slots adum open tor ga lai hai tare all you have to do is makoi gi Instagram gi handle sing se changa kanda koi na contact tor kanda dum khoi gi slots adum save tawba su yai haiba se makha se thamjage monis makha ta na aina muk monis tagi ung lakchaning ba matam da haiba tare ko hajikti tongan mafam sing dagi certified oir ba matung da haiba di internship se abdim mayam na intern je hi tha humari tong nei hai tare ko but monis ko di extensively chahi ama henat mine internship tawbi khrabani hai tare adugi matung da hai tare finally passions in a profession olakhi bagi matang da ina panjagi ba hai tare sigis da koina monis ko na so hojik herangoi thong da niko akoina coffee 12 haidana akoina hojik mayam ne amna pamnari basum coffee shop yamna humble loiba coffee shop on kakso hangdo leire hai tare so from barista coffee pamak padagi adagi barista gi matang thizlak padagi certified oirak padagi adagi at the same time internal leiram padagi hai tare isagi oiba mafam amakak hai tare ko isagi oiba mafam amakak sumaina mang founder ko matam se yamna nungaram gani na su khale so sigi coffee 12 ki magi journey si su hai tare ko ko de kitang haibiram coffee 12 ki hujik aina haijagibdo aigidi engineering dai lakpane khotpane haigre ko aduga covid ki matam je sisida haidi yumdasu adum covid ki matam haijidi adum loina wana nangnaba matam nina aise adum support adum wale hai tare haidi financial support tabu so dai family da aina burden pining da bodo aduduna aise macha dagi hawpa ngaktane buko haidi saving se macha sum toksanjaraga aigi life se aina marup ka yaujaraga mechin macha aigi hanba mechin leibese marup ka yaujara leijara ebuko adumaina makhal macha sum toraga lakpane aigi se haidi hujik mechin achauba ma leirena achauba dagi hekta lakpa nateba aigi di support se adum wale hai tare support se tawbi support se wale aduga aigi cafe samaina ga leirakpa se aigi chaubudi chauthokche aduga anam banadi aigi friends ka aigi siblings cousin leiba mayam se moina mating yam chong pang hai tare aigi coffee 12 ki counter baw lei jai se akhoi da ga tor sa gi bane ba adai interior bu tor su adumaina loina muk chajagi ba ngak tane ba haidi adum kasu leitana haidi kenta leiram deba pot se adudai hogot charak pane hai tare adum yam wan adumaina de hogale adu yamna su nungai je khoina su mamangi sigi mamangi episode to haiba tare ko coffee 12 na sponsor to wi gi badum episode am ka su oigi akhoi han na akhoi step in torok matam da sai tare level of humbleness hai tare ko and the authenticity hai tare ko akhoi na su adum loina mak feel to bangam je haiba tare plus at the same time akhoi na
coffee shop makak leire have the distance gi khang ba magi smell the hana khangin at my hai ko adna herang go hek lans lak matam se like a kind of a raw coffee gi smells so my na fungi ba there somewhat akoi gi smells so akoi na coffee to of the pushilaki ba chingchelaki ba makak so my na oigi yamna nungai experience makak so gi ha and we want to thank you for that also ado makhata na ina mo hangjing matam se akoi na yamna unique koi ba coffee 12 ki yamna unique koi ba se aina sum uzav matam da you have your own unique logo makak so my na which I guess interpretation of but I want to know from you magi logo is na kay symbolize so every logo has its own story behind it, right? So like tell us about it. I logo se hana TV aba TV ko adum atopa da ado I se Manipur gi aina kai gi I logo si gi haragadi I gi Manipur gi su aina kaino madi hapninge Manipur gi su kaino madi kaino tawjinge khallaga ko Manipur gi element ama oina aina I gi sangai se loga coffee beans ko pujallaga logo se dum aina sem gi bani sangai gi makoka coffee beans ko punjallaga na sem oiduni aduga I gi ming brand name haragadi coffee 12 gi Artha haigadra adu haragadi coffee se adum jaga khuding mak tasu loi phangna ba ngaktane tawbodo bu Manipur da hana dagi chatna raga leiramai ba mawong ma tawdo adu dagi kitang semdok pa ngamna ba haitare mayam dagi top pa ma oina ba adum maming si ju kitang semdok ga tawjabani aduga 12 haisina kai hani mayam gi damak chahi chuppa tha chahi amada tha train thoi ga leiba se sigi mawong sida 12 haina lawjagi bani aduga tan chana ba hagadri the 12 se ai gi date ai gi pokpai numi chu dum oi batai ba ko adumai taw ga pulap lawraga adumai taw gi bani okay am sunungai ta sa matam so from this conversation numerology the yeng butaraga so you're a number 3 person right yamna sunungai je makhata na maina khangjaning buse not only akoina yamna quality labor coffee serve tawwe habdi akoina zu taze khangzai taste tawwe ai dar Monis na zu akoina han la kuma tam off camera the different coffees me ama khak sa akoida taste hon bagi opportunity me am zu fang ai dar tumbadi ya de am du ngai am de hog ai dar adu gi numit ko adubu apart from this akoina quality labor coffee khak tang na tabi da dar ko kai service no akoina coffee 12 na provide tawbiri se Manipur da service bibiri sai dar kai no adu su tang haibi coffee 12 se adum hujuk hajabi bu coffee se di adum chapmana ba haidi yum da jo adum semaga lay adai chalipu khuding jo adum loina phangba ngaktane ba tawbu akoina aina pamjaba haragadi instant coffee na instant making coffee gi taste to adu natta ba haitar aina tamjaru be mahai se season nazaraga haidi each and every cup khuding makki akakna ba chang onjadana amabu hapas coffee da hapasu sangom dang hapasu magi akakna ba chang onjaraga ko different thing khuding makki haidi ngasi thaiba taste tu ga hayeng thakpa or khara lerga thakpa da haidi consistency leina ba ngam na bo hona jabado adu duna mayam na chuina pambi bani na tumaina oina khanje gi konta yamna sam tabada sam nungai jai tar ado Monis aina sum taza matam da haitar ko akoina barista gi bars akoina sum akogi on term mathangi term da haitar ko akoina slow bar haina su tumaina su khangnai ko have this is the akoina instant coffee dong na ising asaba hapchala kana tawbuna tab na you have to take accurate measurements at the machines na work tawba ngai ga doini adai kari temperature da kyamug yamna akoina skim milk skim tawbu no mayama ka glay ga haitar there are lots of process involved in making a cup of coffee haitar ko the coffee ki knowledge pangalai to mi ma khakadi habdi miyoi ba khuding mag se ngai ba haiba simum tan ba mi lai ba nate haitar ko sigum ba the instances kum ba kai thoi like sigi career jang kuma tam se tell us about your story adum thengnai ngai ba ngam da ba haiba se aduga ai gi main power se kitang wat pa ne bo ko ai gi hujik hana cafe to joi se ai amaga ichanupi ani mung na toraga tawjaba ne ba aduna haidi mayam na nushi bi ba gi mayam na rust award wa han bi ba adum yawda ba dina te yawe tawbu ado akoina adum phajana sengna adum hai ade haidi si semba sina si kaino samna ha ba da coffee dang na tabi da macha ama semba jam kui ye bo ko macha je weeks amuk tawna bo hona gani ade amuk tawba da adum kui macha ado ai hujikti khara di farba na khale hana aina machine macha ama le jaram ba ado da steam samna ha ba da sangom coffee asaba ma thakke ha ba da ani ga sem jam wa na thoe bo ko hai picture do hai magi force to pilak pani na force to power do handarak pani na yam sem bangam de adum kan da samna ha ba do order tramari ga tokchalak pa se dum akoi excuse oina dum nga ga kaino hai offer to bani khangde adagi ai cookies sajaba cookies le jaba do cookies to dum kaino to bani khangde adum aina dum to aduga ai gon da pressure handle to bagi ja
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯐꯅ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯟꯗꯨꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯛ ꯐꯤꯌꯔ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤ ꯆꯤꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯧꯖꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯒ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯖ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯔꯤꯁꯇꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯄꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯐꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯃꯣꯅꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ Instagramꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖ ꯏꯟ cold coffees and you know all the brands of the cold coffees ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯐꯤ 12ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨ ꯅꯣ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ what's so special about coffee 12 that other coffee shop doesn't have in terms of menu ꯃꯦꯅꯨꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯇꯦꯞꯇꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯐꯤ ꯂꯥꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯂꯩꯖꯩ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯃꯉꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯖꯩꯑꯕꯀꯣ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯅꯤ ꯂꯥꯏꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯐꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯆꯣꯀ꯭ꯂꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣꯐꯤ ꯕꯦꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤꯈꯩꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯆꯠꯅꯕꯗꯤ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯀꯣꯅꯠ ꯁꯤꯔꯤꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯆꯠꯅꯩ ꯀꯣꯀꯣꯅꯠ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯀꯣꯅꯠ ꯆꯣꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯀꯣꯀꯣꯅꯠ ꯀꯣꯐꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯆꯠꯅꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯐꯤ 12 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯣꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯤꯖꯅꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯖꯅꯦꯁ ꯑꯣꯔ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔshipꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯅ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 5 days ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯐꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯎꯁꯪꯁꯨ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯐꯤ 12ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯥലിꯇꯤꯁ ꯀꯩ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ so that you know people can come visit you guys ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯎꯁꯪꯁꯨ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯅꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯦꯗꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯐꯔꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯒꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯂቨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ we are always looking for discounts ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯪꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯅꯤꯁ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯀꯣꯐꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟꯠ ꯀꯣꯐꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯔቭ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯐꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ people are more aware about coffee and then ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ways of making coffees ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ in terms of coffee ꯌꯥꯝꯅ educated ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ coffee educated ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ people of Manipur ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ coffee educated ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯅꯤꯁꯅ as a barista ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦꯁꯀꯗꯤ ꯎꯏ and what excites you about this trend ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀꯣꯐꯤꯒꯤ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣꯐꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯕꯂꯞꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯂꯚꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯐꯤꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯥꯁꯟꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯀꯣꯐꯤꯁꯦ ꯊꯛꯄ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯑꯗꯩ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯐꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯏꯕ ꯂꯥꯡꯕ ꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯎꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯌꯥꯎꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯐꯤ ꯊꯛꯄꯁꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯍꯩꯅꯗꯦ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯋꯦ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯛꯇꯣꯁ ꯐ꯭ꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯜꯃꯣꯟ ꯃꯤꯜꯛꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯠꯁ ꯃꯤꯜꯛꯀꯨꯝꯕꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯛꯇꯣꯁ intolerant ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯐꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯣꯐꯤ 12 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ
have the not only 12 months of a year loinamak available oibu natana to every people magi different taste to gimatungina have the different types of coffees mayam lay in tak pibani haidar yam su nungai je Monish wari sham nungai marak thatna break ma cham tang lowin se yeah break ki matung da Monish ka nungai ba wari watai ga lorna Impact TV na sindokchari ba khangmin shi Manipur hanjar ki ge Impact TV bu bijing ta do levi Les années c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici, mon rêve, mon vie, comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le bruit et dans le silence. break matung da mayam taram actually Monish ka wari makanta zage Monish break mamang da I have the nungai ba khoi barista gi the world of barista gi matang da khoi wari watai mayam kak san nagre ka break matung sa de na fun question am khoi from hang zage hai tare Monish dum have the ayam matam da have the coffee shop to them label in either customer sings them deal tong na ba oi ba haita the customer ki nature of customer is that the mag yam khang ba customers am la am ni coffee gi maram da khoi di expression na to di thakte ga leidana got true taste of coffee na te thakte ga na have me ma ka dum la ka ni adagi kem khang da random person ma ka su dum la ka ni that's the nature of the customer habit ka sigi matang sa as a barista mo in haita ka customers ma'am lak po di am na khang ba coffee gi knowledge am la me ma ka lak pa adagi kem da khang da ba me ma ka lak pa just a coffee shop ne like you want to chill there adumaya chan ko me what kind of menu will you serve to both of these customers 하이저게 adum hojikti coffee khangbasu lai khangdabasu lai chumebu ko ado coffee khangbada aina serve toba keno haning agi milk bag sangom yawdo agadi flat white kumba portado kumba je sise oina recommend tawjage aduga
black kumba haitare kan sangom yaudaba gumba dana brew toba coffee se pour over gumba french press gumba lebase sina mahau thokpa heleba ko adu gumba do na share tawjage aduga haidi khangdaba haidi coffee gi kaino se kitang watpa mi da oragadi aina dum kitang mal oiba sangom yauba do oragadi latte gumba le cappuccino gumba aduga flavor yaubase mostly mocha latte gumba se chocolatey oraga dum haidi adum thakpada dum nungai bu jo oibane ko adu gumba do na dum picture perfect su oiba ho haidi latte ajekpada su adu nungai bani phasu phajabane bu ko mocha latte gi mayang ga hikengna bada adu maino ina recommend tawjage adu ko yam su nungai ta zo matam da have dar ko makhata na Monis de ene hangzening be Monis sigi journey se han da gi lak pa da gi han sigi levels wo yor matam di you have taken many steps ai tare have di isa je like isa gi educational qualification the engineering line da gi lak ka do ne but then adu mayam do hoi life da di education se ke shum mang na te me apply di torong ga ai tare but then aina nga sai so hai je do you have taken the road less taken hai tare ko aduga barista gi world se change sigi matang se aina hangzening be Monish, what's the best part of being a barista? Aigi changakhiba line je haide laibak thi bani haidora dawra da bani haidora aigi coffee se hek mayam public ta utpa tha je March to ebo ko March ke 23 sigi matung jida adum irang je dum thoi hai tare tha ama leiba ga adum ai hai laibak thi bani na dum hai ga adu irang je dum thokpa di ebo ko aduga aina sum best part hai ga di barista mo ebo gi hai ga di haidi aigi coffee da lak thakpa lak piraga anoba mi myam unabase si jam nungai haidi moigi experience coffee gi matang da khangda bor su khangbu so agonda su share tawbiramba aigi khangbu su moida share tawbirse si jam nungai aduga coffee community se leitabase sum ai expand tawninge ba haidari coffee community se Manipur da dikhar pik prana khale coffee thakpa gaise adu gumba do tawninge aina ga sum ahanba aigi wakhal da sum lakhibase kuina unarudraba isung imanaba khangde family members khangde coffee shop taga thengnaraga sida punbam amma lei samaina tawi ka hayoga adugi nungai bado adu dudagi phausi phaurakpane bako aisu adunaga gi feeling do ina su mayam da su share tawning bado adudagi adune aina dum kano tawjage yam su nungai ta zo matam da ko have the aina so haizabu do impact tvness mind tawjaba say like we believe that everybody has a story to tell haitare and impact tv is such a bridge where we you know adugi story do akoina mayang gi mangda akoina fongdok na bo hotnaba matam da akoina impact tv na bridge amaka goina the mind tor kan da su semza ba habatar sigida makto so we interacted with different people from different walks of life habatar and ngasi Monis ka thing was this so akoina amna nungai ba Monis ko the story personal story at the same time baristas gi matang da the world of coffees akoina amna explore to was fangjai haitar and talking about the world of coffee aina mu hangjening was Monis king asai menu gi matang lo su mayam khang su tak pi gre ko or sigi da have the Monis na di amna perfectly at the mind tor kan the semzaba aduguma coffee am kakti oiba adubu akoina mayam ni yengna matam da yam thina di underrated oiba aduguma coffees mayam ka clear am da mal hai dar ko karamba type of coffee se akoi customer sing sida ko try ga to honingi amna mina di underrated oina di khan ba as a barista mo ni my quality do khang banina try to honing ba coffee ga di lai bra da kai wai le haninge haidi ngasai common oina mina hujik thakna ba je sangom yaw ba ha ga di latte cappuccino junu oiba ko adubu kitang mina strongly oiba coffee je kitang pamba adu sangom ju kha yahaning bo ga de flat white kumba je si je du underrated ne hage Manipur de flat white thakpa je masing yam do ran di khalle aduga kaino gumba black coffee do ga de cold brew je ek ta ba da thakning ba kaino kai di phau do bane ba kaisu cold brew ha ga de black ha ga americano na dum chale ba adu cold brew gi su top pa magun na ma dum leija bane si je dum cold brew ga flat white ka jene na dum haija ga underrated kaino ba se na dum haija yam su nungai ta zo matam da adu Monis aina sum have the ending sai haija gi do have the coffee 12 say gi am na stock to ma fa ma kak ne dum ha do I announcing it publicly I direct I am stock to zo adu ma fa ma kak ne sigis da aina sum observe matam da through your stories through your status kumba aina sum observe matam so that have the you're also educating the people the gi barista gi training gum bus macha the minus so people so my thing ne there sigi matang apart from serving quality coffees and apart from serving different flavors of coffees so am the so training gi matang amakak so koina sum uzagi ba haibatar plus isagi oi ba on brand amakak so dum create tong na gi damak yam kana so honorable mal haitar the future kaino da di future plans sing di coffee 12 ko ina kai kai lebi gi dui matang da so hai ai se training se course oina direct mi khuding mak ki kain tor ga khaido ga to budi natte ba ko course oina haidi sigi training leire ha ga aina to je coffee bu nungsi jaba coffee bu pam jaba mi do
ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯐꯦꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯟ ꯋꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯍꯥꯞꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯞꯅꯕꯗꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯀꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯐꯤ 12 ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯣꯏꯊꯣꯡ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯤ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯦꯡꯛ ꯀꯩ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯗꯦꯠ ꯀꯣꯐꯤ 12 is providing at the same time ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ culture of coffee ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ evolution ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯔꯛꯄ ngamna hotna matam the Monis are also playing a very important part have a see the motors impact TV nasu yamsu thagache hai that this episode is all about celebrating you and celebrating your journey hai tare ko thank you and coffee 12 khangdaba mi shu khar diler mane hai tare mayam dilo ma khangnar bane ai gi oina su yamna regularly the mai gi evening chill out taw mafam ne hai tare but mayam na khangdaba mafam khak su leram gani adagi explore towning ba mi mayam khak su coffee 12 gi matang leram gani hai tare so coffee 12 se combine to and reach out to bi on through online the combine to reach out to bi adagi matang da sai offline da combine kai da la kan da coffee 12 se fangani da sai coffee 12 se kano da lai herangoi thong maibam lai kai hai tare herangoi thong dagi MU chatpa MU gi second gate chatpai lambi da adum chatlaga lai yam sang chatte adum kitang kha chalaga SBC club lai bane adugi hek opposite ki herangoi thong dai la ga na right side ta adum lai bane ko adu chaungna logo ga tha ko tana di tawde adubu just macha moina lai bane aduga mayam na social media da keno da Instagram Facebook da yengbiraga di coffee 12 na lai bane coffee gi spelling KOFE aduga 12 TWLV and adumaina adum keno tawbe yani adumaina ge saw dagi Google da so adum search tawga adum location yengba adum update tawjara bane adum plus if anyone is lost at herangoi thong hai tare herangoi thong dagi kitang mayom lai kairom chang ko dum coffee gi manam de dum khar khadi faw bane hai tare ai dum regularly lak na sa dum khangjei ko yamna su ngai je if Google map doesn't work let your senses guide to coffee 12 hai tare aduga number su dum yaw bane ko haidi lam khangdaba swai yaw ga kaino khangdre ha ga su dum contact tawbirak pa de Insta da bu su message thabiraga dum guide tawbo kaino tawbo de dum yani yam su ngai je Monis where saning bodi me am khak ne hai tare Monis amasung Monis ki world se akoina explore tawjaba se sidi the half an hour se de kamaine ngom gani hai tare you have a lot of story to tell I know but another episode ama khakta mok Monis ka unajana bagi tanja ama sulok jagi ge hai tare adubu Monis loi dringai sida akoi ge keno oina loshilak point ha tare ko ngasi ge akoi ge impact TV na sundok chari ba khangmina shi Manipur ge viewers me answer de Monis as a barista as a Monis as a person moina kari message to pivini message se ai adum kaino ai se isa struggling youth amo oina ko ai youth sing da adum kaino oina adum haijara ge ko ai cafe gi line da bu khongda ning bo or ga su adum magi masa gi line da khongda ning bo or ga su ai knowledge se hana khangbi ba hai tare haina aina tawduri ba pot se aina tawduri ba pot si matang han thijan ba khara changi na khale ana investment or ga financial kaino lei hai duna su hai tare hai di knowledge yaudana tawgadi kuina sang chatpa je ngamoina ai gi wakal da khanjai ba ko samna harabada aina fanyam investment lai na cafe ama or coffee shop ama hang en khalaje hang badu da changi je knowledge ne ba amarom da haragadi hai di kamaina work tawgani kamaina machine tawni kamaina mana barista ama thamge haraga su ka su kai de tawbadu barista ama je yengjin ba ma changi barista sina tawise kaino amabu chef sina tawise kaino habaje yengjan ba changi na khale adudo ai isamang na knowledge to leijadragadi ai amana mina tawne na pongtaw tawgadi consistent wina kuina chang chatpa adudi kitang wagadra na khale aduna matam changasu changa hai tare matam manga su manga knowledge to hana earn tawbiba aina sai joi jogi ba ai samang su adum intern wina chahi ama adum mangthoga
ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯆꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯔꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯕꯅꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯅꯤꯁꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅꯁꯨ ꯊꯣꯡ ꯑꯣꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯃꯥꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯖꯒꯦ ꯃꯣꯅꯤꯁ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯒꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯌꯣꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Thank you. Masiga lorena Impact TV na paring na sindokchariba khangmina si Manipur matang aside loishinjadringai mangoina na haiba tare nga sige episode sibu sponsor tawiriba Angel Institute of Coffee MBC Church Chingmairongda leibiriba sibu hainingai letne Impact TV ki maike digi thagachari karigumba adom na kogi quality coffee thakpining mataragadi not only coffee 12 tanatna kogi Angel Institute of Coffee sidaso kone lengshin bira kanda kone coffee quality coffees mayam se with different flavors mayam se kone fangbiba ngamgani amasung if you wanted to become a certified barista have the Angel Institute of Coffee se sigi tha khudingi kone first week sida kone barista courses pangtok che amasung isagi oina solo slot amaka koina kano tobige have taragasu kanjalaga thambige haba taraga so koina Angel Institute of Coffee da koina solo training gi adugumba khudong chaba so koina pijariba adugumba institution amakakni for more details Angel Institute of Coffee had Instagram asung Facebook da koigi moigi social media handles sing da changbira kanda pau fawira kanda sung so shoidna sigi kana basing se lobina basu myangi mafam da haijari masiga lorena Impact TV na myangi mafam dagi kaina biya thangni jari pinabirasi